Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Biblia inasema kwamba mtakapoona matetemeko ya ardhi yakitokea mahali, jueni kwamba niko malangoni ninarudi. Leo usiku kwenye saa 12 ya alfajiri kuna tetemeko la ardhi limepita huku. Na nilipolala ninaambiwa kwamba tuko katika mwisho. Hizi ni ishara za kwamba Yesu anarudi. Kwa hiyo mpendwa, hata tunapoweza kuambia maneno watu hawawezi wakaamini. Lakini tu taarifa ni kwamba wale ambao wako katika upande wa Yesu wataelewa maana ya mambo haya. Biblia inasema kwamba katika Ufunuo, bali mwenye dhambi aendelee kutenda dhambi, lakini aliyeokoka aendelee kujitakasa. Ndugu yangu, tuendelee kujitakasa. Wale wanaotenda mabaya waendelee kuyatenda mabaya, lakini wewe endelea kujitakasa. Yesu anarudi hivi karibuni. Na uwezi ukaelewa kwa namna hii